Nginivusela ke ngaphasa lesitoko lesikhulu lesithi imali yeTipoko. Nginivusela la kulo msakado wami waka YouTube. Ngoba niyakhumbula ukuthi kusasa kuqala ama submissions eSwatini la khona sive siyawube sethula tifiso taso esibayeni embikwengwenyama. So mina ke ngiyani fine tune nginibeka emgceni we understand ukuthi imali impendulo yako konke ngoba imali imnanzi ingako live la uNkulunkulu lithi imali impendulo yako konke. Aphinze Jesu athi ungeke wakhonda uNkulunkulu kanye nemali. Losho ukuthi imali isesigabeni sekukhondwa, ngisho sathane ungaphasi kwemali, nalabo bakhonda emadloti bangaphasi kwemali, nalabo bonke abantu bangaphasi kwemali. Ingako bakhonda emadloti ngoba bafuna imali, ingako labanye bakhonda sathane ngoba bafuna imali. Imali ingetulu kwa konke. Only God lo ngetulu kwemali kuphela, uNkulunkulu kuphela lo ngetulu kwemali. So ngifuna ke lokuveta lokho ngikuvetiswa yini lithi live la uNkulunkulu insimbi ilola lenye insimbi. Njengomuntu ke lo sayati imali ngifuna ukukusherishela ukuthi imali ibalulekile. Now mawubuka live laseSwatini liyakhanya, Africa yonke kude live lelikhanya gesi njengathi. Thina sisehlelele ngisho emakhaya kaLontuthu kukhanya gesi, kuyakhanya. Asisokole asinama load shedding, sihlala nje sikhanyiselwa ngegesi. Now sekudinga ukuthi ke le transformation ikhanye nalathi ngqondweni, kungagcini ke kukhanya le live. Ingako ke sengidoveta lesihloko semali khona kutokhanya nalathi ngqondweni tebantu. Ngingakangeni kakhulu ke kuleli gear asengivete nawo. Ngedlulise na i-announcement lebalulekile. Ngalenye lemalanga ngikhulume ngebumcoka bemali ukuthi konke leli sikufunako imali lele ngakwenda, imali lele yenda ukuthi kube possible konke. Ufuna ama scholarship, ufuna imali etibhedlela, ufuna i-free education, ufuna kwenyuka kwemaholo, ufuna ini, imali lelenda lokho kube possible. Labanyenti ke bangiphikisile bathi uyahlanya wena, awathi uthi ukhuluma nje, abanye bathi bathwethe inhlamba leti inkulu leti tasemathavini. Bangithukela ukuthi ngithi imali imnanzi, imali iletha i-transformation. Therefore sengilethele announcement ke namhla ngithi onke lama comrades la ngabelieve ukuthi imali imnanzi ngicela ayitransfer ayilethe kimi. Wonke umuntu onemali akayilethe la kimi ngoba akabelieve ukuthi imali imnanzi. Mina ngiyabelieve ngidayidla ke le mali ngiyifobode, ngidawubeka i-account number yami. Nina ngifuna nithumele tonke imali ngoba phela nina anithaniyati imali ukuthi imcoka, futhi aniyithembi imali. Nitawufunza la kimi ke ukuthi imali imcoka yitransfereni ke yonke le mali yenu. Ndanika na mobile money, nisende nanga mobile money. Wonke wathola nje imali, wabamba nje imali uvela uyilethe la kimi. Mina ngidakudlela yona ngoba ngiyabathi bomnanzi bayo. Now kuzubone ukuthi bumnanzi bemali ngiyabati. Ake sengilokutshela inzatshana ke utobona ukuthi ngibuya khashane nemali. Ngalenye lemalanga ngisesespeak ngirana ibakery umthunzi. Ngabona 3 4 5 6 months kaso ngibhizi ngiba nemavision imibono nangilele ngiba nembono kulomunye wembono ngibona ngithola imali, le mali ledume ngithi imali eTipoko. Kulokunye ngabona ngiyithola eHighlands Inn, bayade Highlands Inn labase speak somewhere lapha ngabo Highlands Inn, ngathi ubheka kancane kancane. Lenye ngabona ngathi ngithola Esimunye na ubheka kaNgomane khona lapho la ngaboniswa khona kunesihlahla semzilazembe. Ngafike ngayikhonjwa lapho kwathiwa kunemali la. Ngibona la in the spiritual realm. Lenye ngayibona kahelehele kabili kahelehele ngithola lapha sesihlahla semntulwa ngiyokhonjwa. Kwathi lokunye ngayibona esipikile esidzala. Mangisesipikile esidzala ke ngabona ngihamba naye umfana munye, umfana lebekasebenzisami. Alright, ekuhambeni kwemalanga nje ngoba besolo kwendeka nje lokwaphela inyanga solo ngiphoba nalama visions lanjalo. Ngalenye lemalanga kusuka lo mfana lo sebenza kimi lele ngeke ngamphupha uthi kimi yemlungu uyathi ngiphuphe manje ngihamba nawe siyofuna imali yeTipoko. Uthi manje sengikhohliwe lenzawo ukuthi ngikuphi, kodwa nje ngibone sihamba sobabili kanje ngithi ne hayibo ungayisho lento leyo. Mina sengiphuphe kanyende ngimchazele ukuthi nami phela ngikuphuphile ngihamba nawe siconnect ke kanjalo. Athi kena no ungayinyandeli lenzaba iliqiniso losho ukuthi ikhona mbamba le mali lethi shwayi usophuphe kanenge and nami mina ngiyaqala ukuphupha ngihamba nawe. Ngisho ukuthi ikhona mbamba ngithi okay asesiye ke lena la ngiphuphe khona.
ngoba ngiwabonile nalama directions bese ungicodela indzaba ukuthi hey manje inkinga ke kuyashaywana lapha kunetipoko lapha lenye inyanga yasemangwaneni yashaywa tipoko kabuhlungu ukuthi ayishaya kwabuhlungu emajobo asala aphephetile ehlahleni ayishaya kwabaleka emadloti la kulenyanga ngithi ke mina hey manje asishaya mosi masaswe sisiya lapha sokuthi ishaye nathi ke sithathesenda njani hayi sivumelana no asabe siyohlola cala sami sofuna umuntu otasita nako sithwalana soshona emasundvini kunalomnye make lapho uyazunda lo make sangoma hayi sifike simthathe athi ke lo make no afike nje asitshele yena ukuthi no nithole imali wena uthola imali kanje hayi khona mbambu uyayithola le mali athi but kuze nibalekele ubungoti kufuna sihambe naye yena utawuvimba ubungoti sineke ngekungabi selfish sithi hayi kulungile yasambe nembala sigwaza indlela sihambe naye simthathe ngemoto nako seyoshona kwakusemini lenkulu lapha ko1 so libalele lishisa lisenkali ilanga siyafika le ngasespeak lesizala but ngale yabona masifika lapho ke sayipaka imoto umgwaco uphasi so siyaqanqa siyenyuka sithi about 50 meters imoto siyibuka phasi kuyenyukela nje kakhulu kunalehlahla yabo gom lapho nje ngiwabone lama signs labhaliwe njengoba ngiwabonile nasephusheni avele ngithembe ukuthi hayi iliqiniso mbamba nanga lama signs siwalandzela ama signs azayosifaka lapha emhomeni lo mhome ke sewadzilika kwadzilika nomhlaba wadzilekela la ngoba kuyabona ngaseside lesikhathi hayi sibe siwuhuphe lo mhlaba wonke bese sesivelela kukhongolo lo khongolo usa brownish like sakhakhi angisho kanjalo awufani nalokho ngolo wamanje ayisifike bese siyabutana sesizawuthini ke lokho ngolo ngoba ye but anyway hayi siwudumele nge sizama kubhidlita ngoba lokho ngolo wenda njengaloko ema septic tank yakubona kwema septic tank mos umbonyiwe sizama kubhadula lesimbonyo sitobona lapha ekhathi ukuthi kuphetheni hey ngisito ngathi belibalele lisengeke kude esho lifu la esitulo sibhakabhakeni sisesabhizi sesenjalo nalomfana lo makumile lacele kwethu ubhizi ngeshoba lakhe lengongoni ngilona athi asuka lapho kuqhamuke nje umoya kube kwangathi kunemlovula i-cold room ngoba kwaqhamuka nje umoya lobanzako losibanza hlelele sawuva ukhala uthi uvushana lathi indlebenda thine kanti siyasebenza sijulujulukile uve ukushaya ubanza kakhulu ngoba mawuhlangana nalomjuluko uve ukubanza konke lo mtimba wathi Ingozi yini manje ubone nemacembe ehlahla ngalo tshanda ubone ukuthi lo moya lobanza kamnanzi nakwende kanjalo avele lo make lo athi hayi bazukulu uyazunda ngishito hayi bazukulu ingozi lena bazukulu kunengozi yasibalekeni hayi bazukulu ukhuluma phela kakemi nangu athathela ngelitubani ushona emotini uyagijima uyagicika uyagicika uyarola hanzi kuyebukela nalomhlaba uthambile na unyathela lo mhlaba uyarola nje uyagicika ingozi bazukulu asibalekeni ingozi bazukulu nangashona ngeligonze emotini mina ngithukuthele mina ngithi hayibo usengabaleka wena kucala ngani usithe wena sithe nawe ngoba masitawuta dodwana nasithatha sodwana sawudibana nengozi asithe nawe utovimba ingozi mara nyalo sengiwele obalekela sobalekako sekumele silandzele wena manje yipi ka lengozi loboto oyivika hayi bazukulu yengozi nangiwabaleka lo mfana wami ke wahleka yena wazwadicika phasi wamangala ukuthi hawu nangumhlolo wethu singalanza umuntu le kashane le atosela ngengozi mina ngithukutheswa ngilendlela into ngayo umfana I mean make lo umfana wami yena uyaphela lihleko wahleka wagagazela kuhusha kwaloyo moya loyo sabona lokuthi okay lo ma utaza sibangele umsindo lona ngoba sobhizi uyashouta utaza sibangele nobomantshingelani sayekela vele sahamba ngifuna ukuthini ngalokho kuthe la sibuya khona solo sisilandzela lihala lemali imali bekunene ngitshelile ngathi lesinye sangoma
kuthiwa khona lapha esipiki lapha emajoba asalapha ephetele ehlahleni kumphethe kwesipoko kumshaya isizathu yini bekufunwa imali ke imqoka bekunene ukuthi uyithanze ngoba imali inemandla e-transformation iyakutransforma imali ithanzeni ingako ngithi bonke lele bangabelieve lele bathi hayi imali yimbi wara abayilethela kimi ngabakhombisa mina ukuthi imali imnanzi igama lenkosi malibonga prophet Wandile uthi kumnanzi kuphila kuzowe